Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Apayasan nga umay mangan ni Karaul. Nabsog ka no. Naggapo nga men, ije balay tigayim na. Nangan siguro na ijay. Ay na, madlaw ko man, asaan mo na makilanglang amangan ni Karol kadata? Ay na, bayam kadilatan. Balasang ti anak ta. Di si utsunan. Wan, amo ka balasang ay na. Talaga sa balin ti ugali na. Saanan akas itisigawd. Nukas jay asumang petak, sabten nak ide. Eso day ta, ti bagbagaken ka, apa nagbalbaliw ang mapasamak ti may sa ababae akas kan kwa na. Eso mangantan, bayam, mangantulatan inton mabisain. Karol, anya day ta kang kanam? Mangga, tatang. Ha? Bigbigat nga agsuksukka ka iti mangga. Mga matataer ta tiyan mo dita. Saan, tatang? Kayat ko daytoy. Mala, mapana ko nagtrabaho. Tulungam ni nanang mo dito'y balay, wan? Wan, tatang. Ne. Agdulo ka. Ay sus, kung nagtumot ngamin kang ka. Ay sus, di nagtumot ngamin dang kan. O anya, mayatan tirik nam. Ay, maulawak, nanang. Si kanto mo nga main, tilakang kanam. Panawan nakpailaang, nanang. Takayat ko ti agina na dito sa led ko. Ay sana mabalain, nasken ama check up ka. Ha? Amangan nusim rumanan ti anemic mao. Saan, nanang? Diyak kaya ti agpa-check up. Mayatan tirik na. Nagsagana ka kiday, tamapanta di ta klinik. Saanan ko nakit? Apaya di mo kaya ti agpa-check up. Nanang. Di mo ko na. Pakawanan nak, nanang. Masikog ka? Wan, nanang. Ay mangibabain ka. Ubingan ka, nagsikaw. Kasanupay ang makaadal ka, ha? Nanang. Nasaya at tasimangpad kan lakay. Ay, narabi anak. Tanagaduti naramid ko, iti taltalon. Ay, ni Karol, masikog. Anya? Ulitan man timbagam. Agdadagsan ti anak ta. Kunakon kat. Iti pa'y laang day ta suspesak. Apay, sa dino tayan na. At dayjay silid na. Sangit adumaw dawat iti pamakawan. Tiyawanan pain. Dinasayaat. Di mo parparwaran. Makita na kiti karubakan kakabagyan. Sigurado, pagkikismisan na. Magibapain. Kasta unay ti pungtot ko. Tep-tep pelaklang tirurot ko. Kaya't ko kumakat atong paan. Unay katayayan na babae. Kanayon tumad nga minarumwar. Dagitilangan barkada na tikan kadwana. Kasanungay itan. Ipakasarta ka day ije boyfriend na. Jak mo bakit? Jak mo no kasanaw ti aramiden ta. Sinayang mo ti arapa mi parakan ka, Karol. Tatang, saan da kumamot nga ungtan? Apaya saan da ka nga ungtan? Hintad mi amin na kayat mo.
Gaputag may saka nga anak may. Pinaadal da ka iti private school. Ita, kastoy lang ti subad mo. Nailawaan kami lang kini Jared, tatang. Jared? Jared gayam tinagan tinakasikugken ka. Kaya't ko ang makasarita na dya, lalaki. Sa dino tayan tibalay da. Adda ija iskwelaan ni Jared. Da kayo gayam tinaganak ni Carol abarkada na. Barkada? Di mo ka di ammo anasikugan di anak mo ti anak ko. Ita, ibagam abarkada na lang. Anya anasikugan asasawam. No, dahi tatakin na no. Masapo lang kasaritak dahi at Jared. Awan dito'y balay ni Jared. Kano addaman, jak kayat asumango kada kayo nga agasawa. Minor di edad ti anak ko. Kaya't mo asawan. Saan na nga ibanag ti anak mi? Ay, lakay. Tanangam ko mati pa nagsasaom. Anya nga ibanag. Gaputa minor di edad ti anak ko. Siyak pa'y lang ti agdesisyon para kan kwa na. Anya? Mano ti kayat yo agatan. Agbayadak. Tadyak kayat nga ipakasar ti anak ko, iti anak yo. Gaputa menor di edad pa'y lang ni Jared. Mami, adda akon. Umay ka man ditoy. Ha? Aguro-uray kanyak lagi ti barkada. Agay-ayang kami kano iti basketball. Adala damagakan ka. Anya dito, mami? Imay dito'y balay dagiti naganak ni Carol. Masikog kano ni Carol. Adda ka di relasyon nyo kin ni Carol? Awan, mami. Agbarkada kami lang. No agbarkada kayo lang. Kasano anapasamak ti kasjay? Naginom kami lang, hindi, mami. Nabardag kami. Kasaan mi nga mo tinararamid mi. Kunang kunkat. Diyak pa kahit di mga asawa, mami. Kahit ko tag-eskwela. Kahit mo ang makalpasa kiti panagadal ko, saan ka di, mami? Saan ka mga asawa? Nagkunakan ka mga asawa ka? 16 mo pa'y lang mga asawa kan? Saan? Jack ipalubos. Kasaritam ni Carol, ngam di mo ungungtan lakay. Kaya't ko atong paan na niya, babae. Dila nagpampanunutan. Kasta talaga, dagiti agtutubo ita. Anya lang ti maibaga dagiti kakabagyan tayo. No maamuanda na sikugan ni Carol. Kaya dagiti kakaduam iti simbaan. Anya ti makunada. Ada ka dito ni Carol, manang. Nay, awan mo, ading kaw. Ay, kunak ano ada. Napananangay. Napan nag-eskwela. Agis eskwela, uray masikog. Anya, Ay na, pagsadangan yon nga agadal, tanaamuanan dagiti tattao. Pag-iistoryaan da kayo. Anya lang ti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Da kayo a pamilya, anak karirelihiyoso. kasano ana amwam amasikog ni Carol? Kasila asok nga agwaras ti chismis ti lugar tayo. Ay nagbiit mo na nagwaras. Awan pa'y mo tinang ibagbagaan may. Amunto pa yung dagiti gagayam ko jay ile. Anya? Iso atap no saan nga adda ama ibabain ni Carol. Saan yun aparparwaran? Kantsawan lang dagiti tattao. Kitaan da apababa, kan pangataw. Lakay, madlawon ti tiyan ni Carol. Saanan ama ilumeng ama sikog. Anya ngay nga raw. Talaga akas ta. Ituloy na kadipay tag-eskwela. Day tapay ti may sa pampanunutag. Ibagbaga dagiti tattao a disgrasyada ti anak ta. Amok day ta.
Uray tupay dagiti mamartag. Kayso ti pag-iistoryaan da. Nasakit adenggan. Ibagbagada a disgrasyada ni Carol. Nanang, tatang, kaya't ko kumatimapan gumatang ije kantina. Ay siya kung timapan gumatang. Dito'y kalaangan o nagtibalay. Apay nga ikulong da kung dito'y unag tibalay. Kasano ti panagadal ko? Damagan pa'y laang. No kumatanagan anad ka. Saan ka ngagbanag iti kastoy? Lakay, day tangiwat mo. Ay, mahay bladak adi na oras no kastoy laang. Apay nga da kamot dito yung kantina, Carol. Adalang ti kahit ko agatangan, anti. Ay na, dakalon na itatyan mo ah. Amo mo tindag iti tatawa masikogak, anti. Apay ko mga isikreto. Ibagadan a disgrasyada ka. Bayan nyo, anti, nagiti agistorya. Maumadan tulat ta. Ay nagturod kan. Saan laang mo't asyak ti kastoya? At danto man ti sa bali a masikugan. Isunto man ang ti pag-iistoryaan da. Saan ton asyak? Apay, sa dino tinagapwam, Carol. Di taruwar, nanang. Apay, arumwar-umwar ka. Kat madlawon day tatyan mo. Jak ibain ama si Kogak, nanang. Anya, kanusikan ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Ay, oray pay. Rumbang ka di nga ibain ko da ito'y akasasaad ko. Oray ibagada disgrasyada ak. Anya ko maita. Mangibabain ka, Carol. Nagkamaliak na minsan, nanang. Aklunok na ita. Ipasngay kan padakalak da ito'y nga ubing. Uray anya pa'y ti mapasamak. Taanak ko da ito'y. Nasken nga umadayo ka dito'y Pilipinas, Jared. Itatasim mang peten jay visang. Mapan ka adangos ija Amerika. Mami, Ituloy mo ti panagadal mo ija Amerika. kasano ni Carol? Bayadak tulaangan ida tapno aguli magdan. Mami, Siya kun ti makaam mo ang makisarita. Basta pumanaw kan dito'y Pilipinas. Agyan kan kadagiti kakabsat mo ija Amerika. Ay na, nag-cute lakit din. Aya day ti apo ko talakay. Huwag nga ron bagayt. Imala kanyak ti kulor na. Ha? Ay nalakay, nangisit ka unay. Kitaan tamanin to dumakal pa'y baset. Nuninanang natikarup-rupa na. Itapay lang, kat madlaw ko akarup-rupa na ni tatang nalakay. Ay, ipalagip mo manen ako naknadya tao. Uray anya pa'y aramidam. Saan ang maikat ti kinapudno at ti ama na ti karup-rupa na ni Jared. Agam awan ka numatan dito Pilipinas na dya lalakay. Isumot ti bagbagada. Napan kanon ijay Amerika. Gamaguray ka man. Anya nga iti maibagan ni Carol iti da dya ajaride. Saan mo't ngagtagtagaray, no kasta damdamagag ko na. Uray saanan ngagpakpakita pa'y da dya lalakay. Pagtitinulungan tayo laagan, apatanuran, da ito'y apo tayo. Ay na, addan kad kadwak amabati ijay balay, no kasta amapan kaagtalon lakay. Ne, apay ni Carol. Anya tiyan aramidan na. Apay, saan na pa'y an naibagakan ka ti plano na? Awan mo tin na ibagbaga na kanyak. Ituloy na kano, ti panagadal na. Ikat na saya at ano kasta. Ano santa apagadalon lakay? Panagrik na kat pursigido ang makalpas.
Ijay samot nanang ni Carol daytoy nakapayong amagmag na dito igit ti kalsada. Sa dino nga tati papanan na. Nagbalasiw kat nagturong ijay eskwelaan. Ay, surutag man. At dapay nga taagad adal ay ang anak na. Bumabaak dito'y kotse. Tasi putak noan niya ti aramidan na. Nakita na kon. Saan ka day asikatiin na ni Jared? Wan, siya, kumusta kan? Mayat-mat? Anya ter aramidam dito eskwelaan? O may kualaan, di apo ko. Apo ko? Di anak ni Carol. Agis eskwela ka din? Wan, kinder. Iso ang masapol nga umay kualaan. Kasta ka di? Ayan ni Carol, intuloy natin ag-eskwela. Dandanin agradwar. Mala, panawan kan dito'y tabirbirukan na kung jay apukok. Iso day jay apuko na. Kaing-ingas launay ni Jared. No kasta, iso ti anak da ken ni Carol. Ada kalagaya man dita balayaw. Wan ading, balbalunak laangin nila kay ijay taltalong, tadamot awawir kaun. Nakitak nga raw, akanaan mo nga itulod ya anak ni Carol ijay eskwilaan da. Wan, ay na, naragsak ti adda apo ko na ading kaw. Saan nakadiabiro kan ti tatang na? Saan may adakda kamatang taadayo matiayan na. Apay, saan ka din nga agsublipay? Diyak amo Basta ita, naragsak kami iti apo ko may. Diyak mauma nga agaw aware. Tay na, naglaeng asuma o day nga apo ko. Nakaayayaw. Pudno, di ko na ni Carol ide. Nalipatan na dagiti tattao tinapasamak kan kwa na. Kat ita, adamanan sa bale apag-iistoryaan da. Mayatan tibiyag mo ija Amerika. Tandan masnop at trabahom. Apay payla ang anagawid ka, Jared. Nagsubli ako, mami. Para ken ni Carol ken ta anak mi. Anya, sobliam paylay da. Di mo lang mo, mami. Ngam binirok ko ni Carol iti social media. Impakita na tila dawan ta anak mi. Nagado a babae ija Amerika. Di ka lang makabiro kichayan. Saan nyo na mabalinalapdan ti kahit kong aramidan, mami? Saan ako na minor ni edad, tapno diktaran nyo ti panunot ko. Ita, aramide kong ti kahit ko. May katibandog, no kasta nga umay naksabatan di apo ko ta, tunggal sumang putak nga gapo di taltalon bakit. Ay nakaay-ayong araw lakay. Ay naaga sumanday ta, amunan nga iyawat ti sinilas ko. Kat pangay-ayo na matan akan ka. Ay gamala, bay amlat ta nga gay ayam di tarwar. Ayabam tuintun matamdama. Nanang, tatang. Ada bisita tayo intun bigat. Sino day ta bisita anak ka? Ni Jared, nanang. Si Mang Pata nagapo Amerika. At dapay laro pa na nga umay. Kalpasan a pinanawan na kalatan ide. Anya ti kayat na mapasamak. Tatang, kayat na abuklan ti pamilyami. Kayat na kaikalay sa. Nabayagan asap-sapulon ti anak ko ti amana. Siguro, dahito yung matan ti umno a panawan. Ama-amuna ti amana, tatang.
At daom no apagtungpalan, ti anyaman anasayaat nga aramid. Bueno papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasat, itibiyag. Insurat ni John Eve. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarapay.